Ушул сөзүңөрдөн тажа бүттүк биз мугалимдер мугалим болгубуз келбей калды. Же алып атканыбызды көрүп каласыңарбы бир жерлерден? Билбейм да ошо мугалимдер акча жейт дейт. Өзү балдарыңардан көрбөйсүңөр. Балдарыңар туура эмес экзамен тапшырышат. Туура эмес экзамен тапшырышат да анан кийин акча беришет. Ушул мынакей мен кайсы сабактан экзамен тапшырарынан билбейт студенттер. Мына аудитория толтура айланып нары чуркап жүрүшөт, бери чуркап жүрүшөт, университетти толтуруп студент. Бири дагы таппай жүрүшөт. Кайсы сабактан кимиси экзамен тапшырарын билбей. Мына Boldu, uşunusunda ötkörse ötkörmese boldu, okumaysın bana, bas. Assalamu alaikum. Geliniz. Anda balam, жақсы batınısın mı? Geliniz. Bana çıkarttın. Tınç. Oh iyi. Zorga çarçadım balam. Hazır çarçaştan kıyım bolup kaldı. Жақсы bala çıkarttın işte. Жақсы, rahmat, жақсы. Rahmat. Tamam bu. Aman, Құдай разы. Жақсы, o men Құдай atışırlar maşır. Ата қысқарақ. Ömürler uzun bol. Ата Bari oka tengeri bol. бақытлы болсын. Olsun o. Жақсы balam. Жақсы, Құдайға шүкір, рахмат. Bu balam silerde okuydu. Egzamin tapşıradı, ötpey kaldım, kulap kaldım da öyle aparat. Egzamin tapşırganı geledi, ötpey kaldım, kulap kaldım da öyle aparat. Uşulu ulan egzamin tapşırgan zaten ulan birden torpok satam. Uşulu egzamini başlasıyla birden torpok satam. Uşun egzamini sayın torpok satıp oturup uydu. Uşundan başka torpok kalmadı. Eme Ақсақал, бұл балаңызды мен жақсы таныйм мен. Жылда келіп тапшырып келеді. Қаншасынан бері оқытса танымай. Ем бұл бала экзаменді... Şu balanın egzamini bitirip birden diploma alıp verip koyun dep. Atayın egzamen tapşırsam öyle kulatıp koyudat degenden. Koy özüm koşu varayın dep, özüm koşu dayardanışıp. Atayımın endip kaymak mayımı, nambor soğumu, kımızlarman beri salıp alıp. Ата. Айтпай тұрсаңыз аны. Ой, аз экзаменден өткізбей қойса берішке тұра келді. Құрытмайды, айтпай тұрайын. Айтпайын. Çuçuktun ne kılayın? Аны деле айтпаң. Uğuzbay, bilgizbey Ой, тұрайın. билгизбей тұрың ғой. Anan o şeyde egzaminin koşa tapşırışıp koyun dep, görüp koyayın dep. Balam menen çoğu atay sumkaga giyim geçelerini salıp alıp gelgen balam. Жақсы, Ақсақал, жақсы. Bu şahırdağıların erkeğinde, ayalında, geçinde, jatarda halat giyettirip oysun araba. Anan yaşım 70'ten aşkanda halat çıkıp kalav, çıkmaya kalav bana dep. Göynök menen lazımdı salıp aldım şuğa. Жақсы, Ақсақал, жақсы. Halat giyip olmadan tuğra emes, bir öcardım mangdayın oturup kalsan. Ömür boyu lakap olup palançağa mokşabay, tüz oturçu dep yürsene lan giyin. O setpesin dep göynök şimdi sağla gelgenmiş. Жақсы, Ақсақал, жақсы. Ем атайын айылдан келіпсіз да баланы экзамен тапшырышып қойды. Баланың көңілі деп келесін да. Жақсы. Эми мынакей, бұл, бала, атаң атайын айылдан келіп тұр. Мына азыр атаңын көзінше атаң екеуі сенден экзамен алып көрөбүз. Мақұл бо? Жоқ. Атаң өкөз дейсіз да, biz атам өкөз тапшырайлы деп келдік. Biz ekөөz tapşıralım деп келдік. Çoğu dayardandık oturup alıp. Қара отырды, мен қандай даярданат екен деп. Екеуіңер мага чогуу тапшырасыңар. Мейлі, қанша дағы көріп тұрады да, Ақсақал өзі көріп тұрады да. Азыр баштайбыз. Так, даярсың ба? Даярмын. Экзамен тапшырғанға даярсың. Баштайын ба? Башта. Ата, кең. Өзі бұл қырғыз тіл адабияты екіге бөлінеді да? Ана Ақсақал, мына. Көрдіңіз бе? Балаңыз чу дегенде біріншілі ерге қиышық отыр дей. Неге? Мен бұл қырғыз тіл адабиятын түшінбеймін мен. Aynen. Til adabiyatı düşünmesen anda bundan kapı egzamin alasın. Бұл ötmeyle özün ötmeye etsindan da. Жоқ, Ақсақал, мен бұл сабақтан экзамен тапшырбаймын, албаймын да. Sen kaç? Em tapşırıp atқанда бері alıver de berip atқанда.
Joyam. Elder berip alıp ala albay жүрөт ama. Joyam. Berip koyun dese bolbay, jindi go bunu. Joyam aksakal men alsam alıp koyarım. Prosto men düşünmeyim de bu sabakta. Men fizikadan egzamin alam da. Ha sen fizikadan ne? Жылда gelip bunumuz Kırgız tili adabiyatından Hem atayı daярданıp geldi alıp koyuversen. Senin orduna belki til adabiyattan alıp koyar, boldu. Ha çolkan yerde almaştır olasın ekon. Bir yerde işte etikesinger. Makul meyli. Bilgen yerime çeyin hareket kılıp göreyim. Aytıver, bolttur meyli. Uşul aksakalın. Aytıver. Kırgız tili adabiyatı ekiге bölünöt da. Men hazır Kırgız tili adabiyatından Çıngiz Aytmatov'tun bir çıkarmasını ayıp berem. Mınake. Bir çıkarma. Bir çıkarması. İyi. Kıska. Kıska. Düşön. 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 Şunday. Ağay bul düşön erkek bolgan. Aylan ay. Men düşön degen ayaldı eş yerden görülek mi? Hazır köp nerseni görsen bolat. Düşön degen ayallar dele çıkıp kalat. Joyam Şöyle erkek bolğanda bu erkek bol. Sen bile hazır liboy nerseni gütsen bolat buna zamanda. O da. Yeme kızdın giygen erkekti görsen bolatan keyin. Düşen erkek bolğan. Düşön erkek bolgan da. Bul düşön sizge okşop ele jakşınakay bir aylığa mugallim bolup kelgen. Mugallim bolup kelет. Mugallim bolup kelip bir jakşınakay iştep atkан жеринен düşöndü soğuşka alıp ketet. Bul düşön soğuşta. Koy otursan. Düşön soğuşka barbasa gerek. Nege var baytam mı? Jo barbagan da. Eldim var soğuşka jönüp atsa kalıp kalmak böyle. Erkek dal dele. O da Var mine asırkının baldarı deysin mi? Armiya kaçsa saymenen kaçkıday. Bargan. Bargan da patriot bolğan. Bargan ata. Anam bul düşön soğuşta soğuşup жүрüp düşönge ok diyer. Ok tiygende dagı sol butuna. Tiyet joң. Kaysi butuna tiyedil ata? Ya. Oң butuna tiye öyle. Ya bola özdele bilbetken oң jağı dap koyar. Düşönge ok dağı tiyevi. Oң butuna ok tiyer. Oң butuna. Anan keyin düşöndü aylık alıp gelip darılaydı. Darılap kayra soğuşka jönötöbüz degende düşön aytat. Maga uşul oğuңar jet deydi. Oldu deydi, maga jet aşıkça uşul oğuңar deydi. Degende soğuşka barbasan barba dep durup düşöndü tılga jönötöt. Düşöndü mü? Ova. Ya tılda köp jürdü bola. Ha? Köp jürdü tılda. Düşön tılda jürüp düşön tılda iştep jürüp oşol jerde Jamila menen tanışat. Düşön mü? Mine çocuğusun anam men be. Jamila menen düşön tanışağı. Minege tanışmaydı. Al dele ısık canda. Ama ömür boyu calık ötmek böyle. Kızık ne mekan bu? Tanışıp düşön Jamila'nı alam deydi. Buna. Düşön de. Alam degende düşöndün atası Alperbey gat ata. Düşöndün atası Alperbey gat. Men sağa bul gelindi alıp berбейм deydi. Men sağa başka kız alıp berem deydi ha. Anaka. Neme Jamila öyden kayılda büröge tiyip ajırasıp ketken gelin ele da. Anan kız alıp berem degen akşaytqa deydi. Birak jakşı kız ele. Jakşı kız boç. Oşondan kalgan janağı. At kalmaş kız kunan bardağı, kız kalmaş kız juwan bar degen söz oşondan kalgan. Bakalla kaptır oldu da iyi. Anan keyin düşön aytat. Alıp berбейм degende atasına aytat. Alıp berбесеңиз alıp berбейм deydi dağı. Düşön menen Jamila kaçat. Ana. Kayaka? Rossiyaga da. Rossiyaga? Oşaqa kaça öyle? Rossiyaga emas. Qayqa kaçat ele? Issık gölge. Ha, ıskı. Neme? Rossiyaga kaçayın dese, düşen çorun ispisaka düşüp kalıptır da. Ana airporttan ötkörmeye koyup anan kölge kaçıp barşat. Ana kölge alıp barıp koydum, ayda verem.
Anam? Anam bular ıssık gölge kaçat. Issık gölge barıp oşol жерден bular ak kemeni görüp kalat. Ana. Ak kemeni görüp kalıp Düşen kıykırat. Ak keme dep kıykırıp Düşen menen Jamila ak kemenin üstüne çıkıp alışıp ekoy çalkalap. Düşen nastan taşta koyar. Ketip atsale asmandan yerte gelgen turnalar uçup ötüp ketet. O ana. Anan keyin bular ıssık göldün narkı özüne art düşet. Tüşü bile oşol жерден İsmail mene betme bet jolgat. İsmail da koşakta eken. İsmail'e moşamalı oşakta pansiyonat istep жүрgөн болчумун. Tirilikte anan. Bala akıra bağış gerek mi? Oşakta жүрgön bolot. Anan keyin İsmail menen jolgup tursale bulardı kaydan jaydan ele bir kezde deniz boylop жүрgön alada öttөр kolayt. Gölde mi? Gölde deniz boylap жүрgön Kolayt ha? kolay mı? Neme? Bilmem ben o şerine gelgende atka çöp salgan çıkıp kettim eleşke. Koladı o. Siz az alada öttör gelet dedin, çip ettiniz o. Bilmem ben eşten girsem kaçıp ketip açıkan eken de. Miden kaçtı eken dedim öyle görsen. Alada öt kuğan eken de. Oo. Alada öttör kuğanda alada öttör kuğanda İsmail menen Jamila kaçat. Kaçıp keteveret, kaçıp keteveret, kaçıp ket. Düşen kayakta kaldı. Ya. Düşen. Ben ahkemede bir gördüm bile şu oyuncu görmedim. Hayır. Özü Düşen ahkemeden düştüğüyle. Bilmem İsmail'e bir uçuraş süleştirganın görgüm. Sen gör... Ha çok. Karap, narcak berzak Yeke karap. bir süleştirgan. Anam kayaka ketip kalat onda. Bu düşenen bize de turbalan bala da kıstalak. Yeke uçuraştırganın narak öte koysam, narcakta Boston menen Bazarbay içip attır da. Geldin de Bazarbay mağa satan o şerde kayıvermeye karmı alıp. Ni çay, ni padov, ne vada oturdu o şerde. Kayaka getip kaldın daha bir peste. Şu kemen aylanıp karaya koysan narcak berzaktan çıkat da. Çok keme geldi ha? İyi. Düştü. Alada öttör kolaganda. Koladı. Düşen menen Jamila kaçat koy. Ha düşen menen Cemile kaçar. Oo, İyi, o. O İsmail öz aksa baldakta жүрse kantip kaçat da koyayım ben. O Düşen menen Jamila kaçat bular. Oo. Bular kaçkanda dağı. Yeme. Kaçkanda da Gül Sarat'tı minip alıp kaçat. Gül Sarat menen kaçat. Tanıvaydın Gül Sarat'ı menen. İyi. At menen kaçıp aratı, o at menen atsan çağıp ketip atıp. Taş çaynardı teveli ola. İyi. Hoppa. Aldına taşlayınar çıkıp anı kan diye moçete öyle ötmeden. Taşlaylar kalk deptir be. Ana karşısına olsa kan değil mi? Ben uşağa gelme şeyden oğulak mı? Ukinen diyen karşıkırdı. Şimdi o? İyi, adamlar ağına kim kovalap gider? Taşlaylar mı? Anan keyin kolap ketip atıp çarçap kalat bular ata. İyi. Anan keyin ne kılavuz dep tursale, te alıstan İlyas gelip atkan bolat maşinası menen. Zilli minip algan. İlyas da koşakta eken. Ем buların bari oşakta жүрse alım nege oyakta olbaydı. Anan keyin İlyas'ın maşinasına çıkıp alıp bular dolongo jarmaşıp ha. Dolondan çıkıp ba İlyas'ın maşinası uan dep kıkandın. Eyvallah. Ben Perival'da 2 saat жүрген болса 2 saat durasın. Van kadar edip. Tezrak çıkar da narcaka. Aksakal. Eyvallah. Sen bunday bu çıkarmanı özün okugansın mı? Je biröden ukkansın mı? Nege? Okudum he? Yok, okugan bolsaң men bir daha kitaptan görelekmin da. Uan
uang dep жазылған жазуunu. Бул кызыктуу болсун деп көркөмдөп айтып берип атпайбы? Көркөмдө. Өзүң билбегенден уга бар да. Ооба, тура аксакал, тура. Айта бер. Анан булар эпте ошол жерге чыгып, ошол жерден Жамиля долондон канатын кайрып алат. Оппа, Жамиля кайрыбы канатын. Бу канат десе чүмөр деп жыгылып колпонун кайрып алат ошол жерде. Аял киши дем зилден түшүп атканда кайрып. Бийик машина секирип атканда тайып кеткендер может. Болушу мүмкүн. Карап тургансыз эле сенен бир жолу. Улантыр. Айта бер балам. О жерде биз болгон сиз каяктан. Анан кийин булар ошол жерден чогулат Бардыгы чогулат. Дүйшөн, Исмайыл, Ильяс, Жамиля, Ажар. Ажарын ким? Ажар эме да Жамилянын подружкасы да. Ал каяктан келип калды? Ошончо эркектин арасында Жамиля жалгыз жүрмөк беле. О да. Анан эме Жамилянын Ажарды карышкылар колап келип аткан болот. Өйдө жактан. Алда бирдемеден качып келеткан болот бечара. Ооба. Ажарчы тиги Касымалынын кызы. Ооба. Анан карышкылар тегеректеп жейбиз дегенде Ажарда бир эле тал шереңке калган болот ата. Анан кийин Ажар айтат, шереңкенин күйгүзөйүн ана деп туруп чырс күйбөй коет ата. Анан кийин мындай эмне кыларын билбей туруп, мындай. Ишенбейт буга. Ишенбейби? Эме дүйшөндө зажигалка жок бекен? Зажигалка берет. Уруп кой, Дүйшөн зажигалка берет Исмайылга. Ой, айладай. Жок дегенде биягын кичине чындыкка жакындаштырып көркөмдөсөң болот. Ошол маалда зажигалка каякта сага? Дүйшөн согуштан ала келди дами? Согушта ким бербеген ага? Германияда машинаны ким берди силерге? Ооба да. Ошондой эле. Силер машина алып келе аласыңар, ошо мынча зажигалканы алып келе албай ошо. Ал бирок анан арасында жанбай коет ата. Ошентип буларды карышкылар тутуп жеп коет. Ошентип бардыгы өлүп калат. Мына Ана чыгарма. Ошол окуянын бардыгын Айтматов ташка бекинип алып жазып жүргөн болот аркасынан. Айтматов да ошекте болобу? Анан ал көрбөсө кантип жазат, жинди го мынау. Мен сизди кошо жүргөн экен деп атпаймын. Мына көрдүңбү? Молодец. Ушундай баланы экзаменден өткөрбөйсүңөр. Мындай балага сразу эле диплом бериш керек. Бере турган эле болуп калыптыр. Бериш керек. Чыңгыз Айтматовдун не деп айткандан билесиңби? Билем. Не деп айткан? Ошончо Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткан сөзүн аягында. Адам болуш аста-аста, африз болуш припаста деп. О, мең менен уруп кал. Ало Айдар Али жетимдин сөзү ал. Айдар Али деген айыштасы бар, ичет атаңын озурен, кула күнанысы үйгө кел. Айдар Алинин сөзү ал. Айтматов антип айткан эмес. Кантип айткан эле? Айтматов адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп айткан. Ана. Мына Мына ушул жеринен жактап алсаң, сонун бол. Мына молодец, мына талант. Караңызчы аксакал, талантты. Мына Чыңгыздын өмүр бойку жазган 5-6 чыгармасын бир кылып туруп эле 5 минутта айтып койду. Дыр деп. Молодец. Мындай балага диплом бербесең болбойт балам. Бериш керек экен диплом. Кызынын бересиңби, көгүн бер. Буга чыбыр болсо деле боло берет балам. Жүрүңүз аксакал, мен адабият сиз менен сүйлөшөйүн. Ильяс Иманалиев. Каныбек Разыков кол чабалар мен. Кынарык Курбаналиев агабыз. Рахмат. Келиңиздер эме, урматтуу коноктор, көңүлүңүздөрдү Кырга Буралыдагы азыр сахнага чакыра турган энебиз. Негизи мен концертинде ушундай жандуу үн менен ырдаган жигиттерди, аккордеон менен ырдаган жигиттерди көбүрөөк чакырам. Мен өзүм дагы аккордеон менен ырдалган ырларды жакшы көрөм, эски ырларды. Ошон үчүн мен алдыңыздарга бүгүн концертимен коногу сиздер бир жакшылап кол чайып койсоңуздар. Жаш, таланттуу, ырчы, обончу жигитибиз Кудай буйрса 9 декабрда ошол энебиздин чыгармачылык кечесин өткөрүүгө даярданып атабыз. Азыр менин иним алдыңыздарга Равшан Момуновду кол чайдармен чакырып коелгенбиздер.
Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү концертибизге келген коноктор. Барыңыздарга көңүлдүү кеч, көңүлдүү маанай каалап, Тынар акебизди бүгүнкү туулган күн менен куттуктап, сиздер үчүн эски ырларды эске салып, обончу аткаруучу Жолдошбек Мамажановдун Ак бата аттоорун аткарып берейин, кабыл алып коюңуздар. Amen üçün ıyık nerse koy akbata Kılındardı kele jatkan karıtıp nege bolboy jakşı salttın oy saktasa Karap dursan aksakaldı adamdı Su kuyganda alkat senin oy balandı Ömürlü bol, talaylı bol, sadaga elulu bol degen sözün ey camandı Cımırkay köz jarganda canıdan At enesi batat iley toy barınan Nesi jaman kelgen elder dep tursa Ömürlü bol cüzgü jaşan oy karıgan Bakıp dilep, talay dilep, bak dilep El ulu bol degen kanday oy jakşı gep Bul tilekler adaldı kaçak ruh dilep Jatkan adamdargan oy ak dilek Bul tilekler dillerdeki tazalık Oşonluktan karılardan oy batalık Kanday sonun bolor ele de boyloyun Kala birse geldim oğlum oy Kırgız oğlum oy Atalık Рахмат. Чоң рахмат. Сиздер үчүн дагы бир жолу ушул улуу композитор Асан Калай Керимбаевдин Сендей мага аттоорун аткарып берейин, кабыл алып коюңуздар. Yazda büçür baylarım Küzdü düşkün Çalbırağım sağın bay Sendin sulu Bol sodağı alğanım Sendey mağa Bu dünöde tabılbay Senden sulu Bol sodağı alğanım
sendey mağan bu dünyada tabılmaz. Gülgü jetpey sular solubak basan, jarga jetpey жигит жалғыз жатпаса, қайсыл қызға қадалбасын қарегім, бар білім бар сенден башқаша. Қайсыл қызға қадалбасын қарегім, бар білім бар сенден башқаша. Кімден қалған табиғатқа тарыныш, кімден қалған үйленулер жаңылыш. Өзіктіріп тоштап жүріп ол турат, өзімдігін саға деген сағыныш. Өзіктіріп тоштап жүріп ол турат, өзімдігін саға деген сағыныш. Өзімдігін саға деген сағыныш.